Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Education Cell jungka Khasi Students Union Central Executive Council dang hakini khindiat sngi kala lej ban IT da ka jingtho hau menteri bade pe katnat puli puthi jang sarkar jilla uba la kemen rembui bat ban bu ru da ka jingkerpat ba katnat puli puthi kan pensange shwa ya ka jingsa mi ki form ne ki prospectus sha ki samra puli ki padang up ya ka result jong ka examine secondary school leaving certificate nakadaw be ki kendo jing e ha ka lej kawan ha kum kene ka por kham tam e ya ki tu ki samla ki bawan ne ki thai nong kendong U Education Secretary jangka Khasi Students Union Central Executive Council usamla Raymond Kharjana haka jinge keren bigila pathai kubor haka khat artarik ujille arjar arpho ure tho baka seng galayolan ban pensnguru hau ba lakmen rumbui haka beide baka jing penlong yiki online class daki school paper bat ka jing shimpurai ka by school klem da khati daki school jing kirushmet ka bakta pat ya ka playa rong tengka jongki kimi kpa ki bakendo jing e nakadaw ka jing penjeri jong sarkar ya ka jing khang kherdep haka ri brok away naka jing sapriang jong kunyang jing pang coronavirus ayo ba kan chibun ki mat ha ba dei ba ne ka kam education jong jelai ba oi ki ka pas dang ni ka lockdown ha ni jela ba ri ba oi di nakalian jong education cell platho ya shibun tli gishti memorandum sha ka sarkar jela hendai nakidaw ba kadon gi lockdown di inhapadio pa bani kendu yai education minister tak ada menin bagi layo ban ikan bagi ni ko breru di minister bawat lah ni khamio punya ya kendu punya keren babun kimat hendai pada lasim batendap ki katu ni kimat ki bagi labu sama lagi di kita katu ni kimat di sekolah so ba adu ba sedang ni lockdown ba nak lem seng la sim di apa ide baka lingkong au patrik jumpai besar chung nam di hadian ba ngayo sipun di jingut jingnam na di ki pa no shung yo ne chala hawai dei ba ne ka online class di nakaliang jongi ma tho la pen pau ya jinge ki pa ki kena school kena kuliah jone jala sham hawai dei ba ne online class di kelas ki pat ma ino na ini ba di nakaliang jongi education minister na shai ba kani ada tangga kamdei ko man substitute ya ka traditional learning dan ka traditional teaching classroom teaching bagi orang di Norway de indalas da apply da asaman unlock ya ka ya ni lockdown te kan sedang biang sa hikai na do sedang ni kini kena pulian ngayo punya kan hai bede ba ka jing ki school fees de amanen naliam minister of shai ba hagni ki school government aided deficit school deficit pattern school kini baru la exam with of no yaki by school di nakalian jongi ngap pau pa dera kabede bat ka private school nakalian jongi ajumut ci nama ba ni sutu ni habalong sha ni ba ki private school ru kinoma man buriasa na plala di bersio ya kabai no hikai by maintenance of school ni haju por ni stu ya kajing e apa jo pajba ro jongki kimi kpa jongki khna puli hak to school di nakalian jongi la shu ai jumut cha suggestion ya i minister brom ba impact kematlem bai di ba ni benta bai di private school di nakalian jongi la shu jumut ba ada lom no ini school private kin dan ada committee ban screen ya kayo akot jongki khna puli yang tu screen no tanda no ka income index ba kanang ba ka school kanum kata but ki kena puli ki kimi keparo ki kata de keshom pada swa ka staff jonga education department haji tembel dalam di school bukun ki layo punya keren ngi kemau meneng songo ba ke chicken dan di education staff kalau ngiyo ka positive reply response na bang skill minakani ya ka kege bingi ajimut kege bingi latho si asim exam ban penuan haka positive mana ya ka mat education
di ani ka klik mat na kalian ga juga education cell ni chua banda kerpat banda pil ya kini ki institution ki badan ni poka jela jongi ba kumani ka por ba baro ki pat ng sunong don preng jin jar di kini le kat kabala banda banya kersan la mi we ngin mong e ba pelat no na pelat free ga by school ga by handai kin wa pat digilat klenti kumbang la ai ne ajin mut ne ba tak no ki hapan screen no gi longi ma hi don ki longi ki ba ki kena puli ba kersan dala dia ru di bat ki don ki longi ki ba sakta ama bentang ni phali baro hi ba sakta na ni ga pandemic di semua ba ni tempat bagi long kinoirap ibe ba ni kersan lem ibe di kumhagani kumenta ngila apana ba ayo lagi jiktit ba kalian juga education department kan pelat ya result juga SSLC metrik ini kita yo saban di kalian juga education cell ni kerpat ya kini ki jaga kuliah ba long kabala kin ai preference ya ki kena ni jela bat sampai pat ya ki bawan ba namar komentai baru kita nak kata jingti jingma orang menjadi puli siapa di bandapan biang ikna puli hak dia hani kejelapat isodon kamba ki jaga puli kin ai latswa bingkong iki semua puli bawa admission nang ni kejelahi di kumjuru ni sutu ba ni pandemic ni lockdown lah tak ba yo pokok jong parok ki nang jong jelah di ngasu ni kerpat ni apil sini ki jaga kuliah ba kin perkatlem habai dei ba kan admission fees kemala omne kam dei bang ba kin plat no ya habai kuliah hendai lada por shwa admission fees kila man sio ki arbenta ani ki ar installment di hani kanti ke mementa pa ya kerpat school kin bun installment kila man ngai saw ni installment kanang ba ka kena puli ka kami kepala lagi kena puli kanum kiatan lagi nama apa kadu ngi sutu umur umur ni kadi kalau talu di boro om tanggi school om tanggi jadi kena puli ya boro ya kajela boro di menta boro don bu time waktu no way ka financial crisis di lada bangin overcome pada kani ngidon kam hi banyak terhilang prami ngidon kam banyak kersan iwe begini kalau mau cakap public sya porok ki jaga puli badan ni apa ani kacela ba kin yele ba ai lat mo on tin pareng mene preference ya ki kena na ni kacela jongi hi kapta mi porado rasnam jongi hi di kita bu ko sing kerpat ya ki school mo on mene by day baka jingsi school fees dan ga college fees ba kini problem ya ki kena dalam penbunuh installment eu ba khambun ni okot una jis pa usi ro jis pa persen khamduna khandia usi lo tanyo persen khamduna su tang san ho tigidan kini me pekerjaan dalade pat itu ya kicim tang persen dan ni kila with telat eu di kini ka bangi ajimut ndai ka kani apa kadu ka shongi ka sorka ba kan sei la nanti ban nyerap iki kena puli pat kunjur iki no hikai hak to school private amar ngimla banda banlen ba idon school private ba iki baduna mo te kasokar aman simkia ini amar bala jaba kawai ke school ka khang no katuka education yung tu kena puli tu la ka kajot no pen pra saben sis number 6 di kap sokar rongi kerpak sokar kan pai kemat lang sini bentar buat ke school bentar nak perkiu cuba bentar ada ke school sim senang di arspa mut di manlong arspa kemat perkiu arspa de kelap men ya kata dia syong jingkul mesin di school ni tinum nak perkiu mak kata dia we de buat kali mengekan menen i apa dak nomor si government edit government school itu kin pelat ya by school di kini private school hadu muda kita bikin si bitang tuition fees
Tengi pengen ayaban ya education minister ni don kami dia ban pelak education fees. Nei long kan don kan dia kan kadi bandon da jing lu mesin nak yang ni private school kan. Don tadang saya ban book session. Dia pengen da kemo apa namanya ba kidon pergi private school ibarat mau ibarat dia ada kincu puria na pala dia makiru kecil jenjara ki teknik kaya tu ide kaya bahap banda ban besar ban pe besar. Dia kan sorka kan identify yung private school ban paikmat lang ni private school. Shisngi pan hadin kani ka education cell jong khasi students union central executive council kala lej ban IT da dot khas how vice chancellor jong ka school ba North Eastern Hill University ha ka bakala pen pau bakan persyajur da ki bor penya jong ni school ba ki pelong examen jong ka final semester bat ha ka cuk por ka saing kala kerpat i bor penya bakin bot noksa kumbala shimrai do menteri rang ba ka jila Maharashtra ubala pha pen sange shwa shipor ya barok ke examen nakadaw ka jingkeo arsot jong ka jingpang coronavirus. Haka dor khas ka saing galapen pau baka jing persya kalong halor kanong rem baka jingwan jong ini samla puli ki penabar klempep kan bo jing mai ka koi ka khia jong ki pat ba nong shnong jong ka jela Wede bat ka jinget nong ki samla puli wede bat ka school ba yu nila yo ban yele ikundu ya u provisi jiksan ko ang kandu UBC tang balon mikmat da provisi haka santarik jong tahunan nagadam ki ka saing jingle ikundu juni kalong ba hadin ba ngiyo snyo Baga universiti kan konkret ya ke exam ya kan pulang ya exam nanti kena ibadah semester. Yang kali yang sini meseng showing manfaat kong percaya maka hadir maniwan keduk nak ini kadang gaji santu bakla ba kadang kadang dengan kita kini kadang ba kaki isu ko an pulang exam. Dari ko percaya sekitar sama kuling borok ba nak yang soseng kampak wan pulang ya exam. Yang betik kaduk mata kalau ba ngidang percaya soal ya ki exam ki ban long pon hu ka taw lomba babun na samla puli ki ban pathok wat da dei tang ki last semester exam ki babun ki dei na ba mara ka kum ka jing ka correction jing ka jing tip ka jing ka lomba ki kena samla trashnam jing ki dan tang as tamot ki ban appear ka last semester da ki babun ki dei na correction kam tam na asam ki dan do last tamot na mizoram na nagalam ndripo ni pomot ki ba lagnu ki kot ka total nam ta ki last semester hadu pas tamot kemapi iba akies no let's say mo COVID-19 ba iba ko asam ko kiu ta ko wais ni te babak kini kena ki man for example mo tare kina panon ba exam te kan mo ra iki ga jima ko khaw ya ka state ni bat ya ki semua kuliah ki national ni exam te nagalia mo jingi om bangi supasha dari ayo bani keren man pli ki lat keliti kuno ba ki kena ki nam so e ki nam du ko ki min taksnan nagalia mo jingi ila ya keren berprovisi kalau ba nangta jogi kena iguran ko state ni hot kila ban date ban chong exam ko school ban yu tai nangta ki kena iguran chabar ko masjid mila ai registration ko kong kalau ba kila ban ya collaborate berkiwi per university ki beran situ jaga ki kena kila ban chong ni exam kada de bon kong ka arpat se ka kum ga jingtip ko jumi kalau ba laitri semester de ko sa school semester ka jingtip jumi ro bon na ki semester se first test ka yo kan le men ni ini aja mur kalau lomba nam tak ini kelas semester lomba kicubi sikit nak internal assessment juga ini kini internal assessment juga cuma kini kelas ini semester aku bakal dulu lomba yo lese bakal pertai kembali ini mau lese bah ketika jinjia kan namjur ni semua lomba ke university kapan cancel exam kapan cu ayah ke degree juga kemudian mengiyo ikan bakal tu kan ini dikena lomba macam jinjia ikut university bakal belum ya kini exam atau lomba pi lese hashwa jomani banwan COVID-19 kadan ke jiniki ya CA termo ba university kan yo shong lese banshim kelas tam ba shimnai na shimnai tam te bo ni ikna ki shimjinge awede ba wat ban shong ya exam ro na kali ngujungi peseng impwa ba ikna dan ba kindo ya degree bagi de hok ban yo degree international ba kata ki yo degree jugi pat kamre ban ya kompromis ba jinja ba sangsi apo pasti tu na kali ngase ngujungi te di kepat ya ke universiti chim yunu kalat bahun mati mentoikan contoh aku mengintip di mata bahwa universiti terakhir adu sipo na kasantri jujun adu Julai sebetulnya karena kasumar break karena terakhir universiti hadir Jakarta akan saat chim pada dekat peluang ini di exam hadir mengayokan dulu education minister di negara education minister bom lima iban pembiang
Iwan nak apa hai kan yang karantin ini. Karantin itu semua siapa yang karantin. Serta selalu ada nggak yang karantin ini. Kita belum sekenal di dalam panah baru. Dia ini kajian tujuh ini bah hadir ni ayo ikut sebuah kan itu temu belum sedang lagi classes belum lagi exam ini. Tinggal lagi ban suggestion. Bapak kan syaka administratif niku. Ba ngi kami sya yang ni kajing man ki imala ba man ni stu ngi ski sya tu da ba ki su gimde ngi keren imot no da ba buro mi para samna ngi ko na ba ndri pre no ngi saki rak ma de ba hadin ki ska ka hadin da ba ni ba ngi su sya bu om da para bitel ni mo ba min ha por Januari Februari kadang kajing ki CA kena kami orang cuma kelas. Ibu kan perlu exam lah, kan perlu ya kelas. Kita ini orang bang sana ban percaya ini kan jika exam pada hadu uporu ingin apa suggestion. Tapi kalau perlu exam lu, perlu begini je. Mau sim dari jaji mudi. Ini similar dengan jaji mudi. Kenapa kalau kita yang jelas ini De pada mentah bagi struktur syabab mentah lagi kenal lagi perlu penjong kelas penuh kita exam pak. Kalau kan itu haban sim itu consultation ini bro. Lalu help wise lalu kaji mau penjong kelas kita kena. Hari kata salah lagi kan perlu ya ada exam. So bang asuh syam dan bang ikran lalu education start warna state. Kadang ni kaji ngertiin bang korantain ini kena guna exam di news pak prap nyumut kita nak last semester kita di oleh news pak prap nyumut tiba-tiba jelas kita harus pak tiba tam itu iman kita boleh jelas kontam di asam di kumengisaki mentah asam kajing kiu kadang jur mana sini di iman bu ya kajing jongki para prosnam kita muncung coba jelas kalau kajing mah kan di perkara ni hu harus sim happen pekat suas bahas bikin kan pelong ya school, bukan pilihan yang university, pelong exam.